Where may you go? Yeah. Where may you go? City Hall. City Hall. City Hall. Hey, good morning. We're in downtown Philadelphia, the largest city here in Pennsylvania. Yeah, det är så det bara det. Vad för mig då så var det kau ni? Det är för my exercise. Vad lima mig då så var det så långt. That's where we're going. Yep. How many is them? Where they sign the Declaration of Independence. Yeah. Yeah, og i den ting hele Declaration of Independence of America, går fra vej af Amerika. He drafted the Ja, Declaration kamu of angko. Itu i den ting her. It's where it was drafted. Sao đó, bên ngon 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 mùi ấy. Sao mà chef? Uncle! Ako. That's where we're going. We made it. Yeah, we made it to the Independence Hall. Ole Hall. Sao công ạ? Era mau makamaka. E vai po fel longo. Ka suara longo ka. Yeah. En malwala kung ure mai au kulis. A filo mai makulis Samoa. Mà cái lông rồi lâu rồi school xí đó. Tao để phèo sao mất sao vậy? Phèo sao mất sao vậy? Mày phải lông mũi sao mà? Long Beach. I married a woman from a plantation nearby. Ya, de malwala kung may makabaka long. Allah sẽ linh rồi. Các sự mê lối bê xa mô linh rồi lên mê phải. Hey! Ai cái, thấy sao cái linh. Point letter writing. Bây lê lâu papa lê, lúc phụ mình cái pha cái gì. Cho lê, bà xin lỗi đi. Bà xin lỗi đi và bên cao một linh. Ayo, tôi cao vốn vang ngờ lê. Wow, suy mà mắt luôn mày lê vang ngờ phong fire fast. Apply now, and then I'll hold off on giving you a position until try to do the home test, because once you don't pass, it's on your record for 10 years. Ya, ol Malay oleh. Sao có ngạ, Malay đây. Phải vậy maru Amerika, maru cái điều Amerika. Chẳng hạn mình lên ngó, lên ngó ngay ôi cùng ôi, mà mắc cái lông. And then you fly. We have a direct flight. Ya, You just fly. mà lên xuống rồi cổ pha ya ing mai ku. Okay, is that okay? Khi ngang ngô mai chua ra phải ăn ngật luôn. I'll send you the thing. Thôi đi. Okay. Ya, bây giờ qua rồi. Cảm biết đi phải. 1776. And I told them that. Well, I finished it. Kasi dah fix dah fix kuang lah. Kau apa Samoa? Kau apa pal?
Ia, o le maluna ma le paia o le atunu o lo mai moa I le longo. Longo le ngaka e mose. Luas fulme uke le whakat. It's a long wait time. Umi a sorry. I remember like waiting like 9 hours for an iPhone. I think you can wait 20 minutes for a bell. Oe a pekao. A whenua I whasingo e lo leisengi a miksamo. Pe wawenga ki pekao le. Ia. E molo maka le longo le ia. Ka apero fideli ko e runga ka menga sa we. Feo Amerika ke ngofai li uso. Johnstown, PA. Represent. Oh, ke mea e ku rei ka lo station. I'm currently hiring right now. Ia. O 5 agents who need o ai flight da benefits. valo ma mia singa luenga. So if you need flight benefits, call me. Ia, vidi ka ka e pa Just whanga work benga mo weekends, that's all I ask. whanga benga weekend. Ka ngalingun ka benga. Peace and thank you. All right, we finally made it. We made it here at the Liberty Bell. Vamos cá vídeo. Yeah. Uma pueda con longo. Hello experience with longo then. My hello experience. Yes, sir. Learned a lot of history about the United States. Yeah. My monkey. Kaka kong mo rin ka longo rin ka elo. Yeah. We're gonna go grab something to eat. Ice ma Philly cheesesteak ma o elor fat. Wala ba ka? Ari sa mo la ba ka? Supposedly is the best Philly cheesesteak here in Philadelphia. We'll find out. Yep. Philly cheesesteak. Oh, more. What are they in minute? Como John? Two mushroom cheesesteaks, one chicken cheesesteak, and one pork something. What they're known for. Obviously, some yeah. Oh yeah. Yeah, Jesus. Me ai ka pero famong singa ya alu yo san me ngalu ya alu me vai kids ya me lo Philly cheesesteak e kaya ya kung ilo lapisi fácil mal planti consumi que fa ka cheesesteak eu foi ka le mang ya cheesesteak ali ja me on pali engari nga porque me king sam oli ngoro king no porque me fa engari What am I know? Chelsea. Supposedly it's supposed to be good. Best Chelsea. Philly cheesesteak here in Philadelphia. Am I Chelsea? Ele faz a mole Philly cheesesteak. Olé. São muito pouco. Olé. São muito pouco. Ou são muito pouco. Lo marco aí. Ale fica se de pe mang, ele Philly cheesesteak pe de mang. Ja, olha hoi fai maten, mai ale sulu matan ngofia mai ole la. Wa moi foi makwa ua. Wa kile funga planti de ua. La wa ole. Uso nei. Ja, ora kan ole kwa. Kan al kwa ale John Rose
What? 2 hours later? Oh. Moment of truth. Ooh, come on. Ah, what do you think? Yeah, smakelijk. Alright, that's it. One sandwich for Time to go home. Daar kon je maar voor precies een video. Voor de vakkel.